Ukuzwe ngalamagama lengane kuthiwa oza nenhlanhla, oza nokuhle, oletho kuhle, yonke leyo genge leyo. uNkulunkulu mfethu mina ngisasho namanje ngithi bafana bakithi asithatheni. Hlanganisa nje leyo mbijano oyihlanganisayo vela kulindeke la ngalikhulu leto oho lakho leyayibhedela bayazi. Kodwa once washo wathi hayi ngiyakubona manje. Uyabona uyothi unenkomo ezintathu no30,000 uthi hayi anishone khona madoda. Qhamuka umalimi wakho athi hey mshana ngizwile lento yakho ngayithanda kanjani. Ngizokhipha iveni kusasa lizolanda isithole kunesithole esikhona lapha ekhaya esingakakhwelwa nje. Ngiyakweleka mshana nami shona khona mfana wami ngiyayithanda lento yenza umntata dadewethu. Qhamuka umngani wakho wasedluhlu wathi hey ngiyezwa mfowami uthi sowufuna ukukhuphukela kuthina. Hayi kabe yamayi ngoba kude mhlawumbe zikhona ngakini inkomo ngoba izobiza kulokusilo khunje ngizakunikeza nangu 10. Ngiyayijabulela kakhulu lento awusina inkomo kuthi unawuqala uthi hayibo yazi ukuthi bengithi lento yavele yankulu yini so uqale wazinikela uNkulunkulu uzokuhla once waqala indlela uNkulunkulu uzokuhlangabeza. uNkulunkulu umuntu ohleli phansi nje akazihluphi ngaye uthi sukuma uzokuthi thatha unyawo lodwa ulisephambili olunye luzozilandelela. Uyabona uyazi ukuthi njengoba ngisakhuluma ngeingane ezoza nenhlanhla kunabantu mfethu abamitha nabakhulelwa bengasebenzi noma bamithise noma akhulelise engasebenzi ngoba uNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi. Uthi usaphethwe yikhanda lokuthi hey lo muntu ngitshena thaka yanga ngama period. Yathi kunje kuvele kufona umuntu waseMpumalanga kuthiwe ufunwa esasolo wena yise. Ngani ngoba uNkulunkulu usethathe isinqumo sokuthi lengane ngiyiplante lapha ya kule ntombi yakho akufanele indlela ayibusise ngayo ayidalelwe ngisho ukushoda ngephempasi. Kuvele kukhulunywe ngesitifiketi sakhe esidala mntanami semining wathi uyezwa iboiler making le yakho ivele ifike ibe iboiler was ne boiler making to vele hayi Sam hayi nanga umuntu obesimfuna uvela ufike ube inkunzi lapha emsebenzini. Ngani ngoba kuzinkanyamba angithi yona inselelo leyo oyifacile. Uyabona abanye abantu mfethu balobola izinto zingahlangani kuthi ngoba uNkulunkulu uyabuka ukuthi lo muntu amlobolile idlozi lakhe livele lithi umkhwenyana imuphi thiwa yilo mfana wamtshali uvozo kuthi umtshali useyinxusa la kaToyota hayi umtshali umtshali uNkulunkulu avele nje gaxa ngama blessings. Uyazwana ingakho phela kunabantu abathi uma bedivorce mase behlukene sebedivorceile kuthiwe hey umtshali waphupha kangaka madoda lento yokuhanjelwa umfazi yazi umuntu uvela ahanjelwa ingqondo iningi labantu abadivorce kanjalo. Umuntu uvela ahanjelwa ngangqondo umtshali is back to umtshala yena eduze wakhe sekusuke lenguzanguza yenhlanhla ewumamngune ngabe ubani ke lo. Uyabona kodwa khona umuntu abantu abazeduze kwakho uthegeke entweni abayiyona nawe uthuke. Ingakho ngithi thathani lento kule uthi hayi ngifuna ukuqala into zakho ngeke ihlangane into zakho wena uhotspot ekanga entweni eziletha inhlanhla unqunu wena ufuna ukuba nezinto zakho uwedwa kanti mhlawumbe izinto zakho ziyoza ngokusondeza abanye abantu eduze kwakho. Yabona asithatheni bafana bakithi asithatheni singaba amagwala.